tunapokuwa na mama kama huyu mpunga ambaye anatuelimisha, anatusaidia wakati una shida, unapata anaturifaa tunaenda Alupe Hospital. Jopur niang county ma Busia seyo piny owacho ewi nok mar niang gwenge mag milambo mar Kenya, ka giwacho ni nok ma kamano wuok kaluwore gi kembe marego sukari to ket mwandu gi e pith mar niang. Kotelnegi kod Stephen Kiptela kod Stephen Orachi, jopur go koro kwedo duol mar weche mar pur mar Agricultural Authority kata AFA ma bende oseyiene kambi mar sukari mar Mumias chako rego niang higa mokalo, kata obedo ni kambino ne onge kod niang. Ne gilero ni okang' mar chiwo thuolono omiyo kambino ng'ado nienge mapok onyak kod mar jopur mondiki kod kembe mamoko mag ji giwegi, gima koro kelo nok mar niang e aluorano. Serikali imekataa kututetea sisi kama wakulima kwa vitu vingi sana, especially wakulima wa miwa. Kama ni kuleta mbolea wanasema ni mbolea ya mahindi, mbolea ya maharagwe, mbolea ya vitu vingine, lakini hakuna mbolea ya miwa. Sasa hizi sisi kama wakulima tunateseka, si ati kwa sababu labda hatuna miwa ama nini. Anayekuwa na makosa hapa ni serikali. Ombi langu kwa serikali ya Kenya, sisi wote ni wakulima na sisi wote ni wa Kenya. Kwa hivyo ni vyema tupewe equal kind of treatment. Kama ni subsidization tuseme ya fertilizer, hata mkulima na wa miwa pia na apewe. Miwa imekuwa ya kung'ang'ania, wanakata miwa yenye haijafika wakati, ambapo hata ikikatwa katika hiyo umri yenye haijafika wakati, kampuni hakuna hasara inapata, mkulima ndiye anaenda hasara. Hizi kampuni mingi hazina miwa kwa ground. Kitu yenye imekuwa hapa sasa ni wizi wa miwa. Tunaomba kwamba kila kampuni yenye iko Kenya hapa